Mas maluwalas at organisadong bayong palengke ni Santa Rita, ingasahan kanu lalam ning administrasyon ng Mayor Reynan Calo. Ay ni report ng Patricia Mamango. Dinitalyi na lang Santa Rita Mayor Reynan Calo, king kayang mumunang aldong report ning kayang administrasyon, reng programang makatutok king serbisyong pangkomunidad, pangkabulasan, infrastruktura, ampong kabiyayan. Metong kareng major flagship projects ning alkalde ing Kaluguran Center. Metong nga one-stop shop para kareng mangailangan king social welfare at health assistance. Kaya duangan din programa dari Governor Lilia Nanay Pineda, Vice Governor Dennis Delta Pineda, Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo at Senator Lito Lapid lalam ning AKAP program. Anya pinikiratamong mumunang executive order ipamagbu in Kaluguran Center. One-stop shop yung para kareng manyatsaw. Ini yung patune na makabuklan siya po yung munisipyo para kay Kayungan. Metong muna man kareng dinina ng prioridad Calo ing waste management at ing regular a koleksyon ng basura. Ing basura, ing kikatamo po materials recovery facility. MRF, ikitsure po. Ditang tamo po anyang July sa pakyang pong basura. Ngeni gawin niya po. To see is to believe. In basura, although ne pong matatransport ing sanitary landfill, anya almost ala na pong maragal a basura ang itatagan. Bigpalakpaka na laman reng memalen inyang ibalita ni ing pamalak para king bayong palengkining balen. A planong italakad king barangay San Matias. Kaya duwangan king programang iti ing Sangguniang Bayan at i-Vice Mayor Ferdinand Dagi Salalila. Ini po, ing maging bayong palengki ning Santa Rita. Akit po, ingay ganang proyekto ng Bayong Santa Rita, Bisayong Dula. Palakpakan na po ulit. Kami po Vice Mayor, po po ng SB members. Nakaldakal po, salamat kayo. Deto, kanini ikatamong bayong palengki na ating wet and dry area ang pong slaughterhouse. Ini po, ignetong kareng marakaltamong priority infra projects na burita mo po kayari. At sana po, pambeda po ng SB members with Vice Mayor Ferdinand Dagi Salalila, isopan-sopan kaya po. King pa magserbisyo, migit 2,400 retainers la ring may kinabang king medical, burial at financial assistance kabang 200 dump trucks sa panambak at 900 yero lamo naman ring apamye kareng barangay. King disaster response, libo-libong relief packs la ring midake kareng apektadong pamilya king habagat. Operational yan naman kano 24/7 ing ambulansya at emergency hotline. Pesinayan niya mo naman kano ing Eco Park project ating 5,000 seedlings at planong gawang jogging at events area. Mitutukan mo naman rin programa king edukasyon at kareng kayanakan, king agrikultura. Midake ang ayuda para kareng 25 Duman farmers bilang pamanyulong king lokal na produkto at preparasyon para king Duman Festival. King infrastruktura, midi na lang prioridad deng panambak, school repairs at farm to market roads. Mika na nalamo naman kanong CCTV cameras king palengki at poblasyon area para king public safety. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.